Ništa, nemoj da se mnogo prepiremo, ja i ti smo iscrpljeni ljudi. Ima ih koji biše i da slušaju Boga, ali da ne slušaju crkvu. Ne valja. To je, ako hoćete, prezrenje samoga Boga. Sazidaću crkvu, ni vrata adova neće nadvladati. Izvan crkve nema vjere prave, žive, zdrave, spasonosne. To su sve bolesne projeve. Neko će reći, pa čekaj, kako? Ništa, nemoj da se mnogo prepiremo. Ja i ti smo iscrpljeni ljudi, nemamo vremena, snage za prepirku. Budi strpljiv i čekaj da plod donese. Drvo se po plodovima poznaje. Istinskog učenja i primanja božanske mudrosti nema izvan crkve. To je jako bitno da bude jasno, nekima se to ne sviđa, nekima je to previše ograničeno, a što da radimo? Tako je i pred tim se treba smiriti, a mudrosti ima za sve. Kogod hoće može da se njome napaja bezgranično.